Manipur Chief Minister N Biren Singh abanta ka chuan engtin nge an sarkar hi akal zelang ti chu mipui ngai ven ani meka Biren a hi bang ma se BJP bokin sarkar na an siam don ni inalang heti mek lai hian Biren a thak tu tur chungchanga party mi le sa te ba ka Meitei silai kengte in lungrual lovin an thua in bat fu lo lek leka hei wang hian a ma zong aya khau le zualin imphal phai zola ven him nakal puyani sarkar na phong vuan mek tu BJP MLN lai pali te chu CM ni thei tura an ming chop chuani in Central BJP chuan February ni som pasari hian CM thar tur hi anti feldona CM ni thei tura rin kai jinga Assembly Speaker lui tuna Cabinet Minister ni mek eunan khem chan sing Assembly Speaker ni mek thokcham Satya Brata Singh le azona Trump ni Cabinet Minister ni to thongjam Biswajit Singh te an mingalang sar le Meitei tu thar the dar tu then khat chuan thongam Biswajit Singh hi CM thar turangin antar lang ter to thop tu MLA anga berni in an soyani heti mek lai hian arambai tengol le an nambil helpol enge moza chuan Rajya Sabha MP ni mek sana zawba le semba chu Chief Minister tan an du ber thunga Biren Singh hi Rajya Sabha MP omse sana zawba hi CM jok se ti an rot ama ero chu BJP party fruai tu te ngai dan nen an ngai dan hi a in mil lo wangin an boru ka tang ru hle sana zawba hi Manipur phaizol opthin tu Meitei lal chuan kal zel ni in Meitei ho chuan lal angin an la chei bola hei wang hian a hming bula Maharaja ti an da kherthin an namba ka sakholama an ho tu enani tina chen na hunatan po Meitei lal ram lo din tran na le an thut mun direng to thin kangla kulchu man chun zom zel ni in an ram politics boruak in lumle tak thu da wang hian kangla kul che vel hi Meitei helpol silai keng tam tak raldo turanga in ring rengten an veng thup mayani Meitei le Meitei in kar boruak tang rutak in mun me kara tukin February ni som pakhat jing dar thum vel khan Meitei journalist luntak yambem laba chu silai keng rualin Imphal Wesa a chen na mun uiripok yambeng lei kaya tangin an rubova tun thleng hian a chin hriat alani lo an ruk bo ma hian silai keng rual te hian a vau khan nan a chen na in an lo pong ka to bokani yampe ma hi Manipur boina chungchang soiho na tok soa somani angin atela chuta chuan an state politics boina chungchang le Chief Minister atanga Biren Singh ban chungchanga angai dante huai sen takina soya an hun mang zo a chen na ina a ho chu silai keng mi som panga atanga som ni in karvel ten jingdar thum le achan vevela lu chidin an rubota ani kumsom ruk pakomi labayam bem hi India ram pum huapo English chanchin bular statement a special correspondent ni in Manipur Human Rights Commission member alo ni to bok thina pathian ni khan Facebook ama wala Manipur helpol te social na lam khoi atar lana wangin silai keng ten delete tura anti ba ka a chen na in hi silai nan lo pong ka to nge ani a unaw pa sipai major pension yambeng angam ba chuan News channel pakhatin an bo soi talk show hunah manzo nu zandar kwa vela a ina aron ho a talk show hian kanram politics in lumlet mek chungchang le CM Birana ban na thelu chungchang te ba ka athak tu tur chungchang le Manipur boina chungchang te asoya athu soi ngai theilo tu ten an rubo ta ni inalang athu soi zong te kha han en le tila chanchin bumi dik takin chanchin bumi ani na zona tanga ramle namta na dik tak le huai sen taka asoi tur ang bak eng ma asoi lo chu wangin arang theiang bera chu turin kan nge na ni ama lokin a chen na in an lo be to boka Manipur a cheng mi then khat zalen taka chanchin bumi te an khosak phal lo tu an om ni inalang ati nimin February ni som khan Imphal phaizol mong rang kampu ayong leikaya tlangval kum som pariat mi laisram maleng ngamba chu silai keng mi tu ti hriat lo ten a chan le wang po hriat loin an ka phlum ringota a thian pa po tha tum ni ma se silaya to la wangin a him hlau thung a thian pa sinam je ka soidanin chhundar som pani le a chan vevela an ka hlum tak laisram le a thian pa te chu khurai ang hong heya dor pakhata thil lei turin baikin an kalduna chutia an kalmek lai chuan silai keng mi pali chuan na motor chuan ron hnain ding turin an tia
mi pakhat amara chungchang anzo nuwa lai sramahi bai katrangin an phi thla a silai keng pakhat chuan silaya nor chilin achala akap ta ani heti atrian pa an ka hlum nu hian je ka po hi silai keng pakhat chuan ka atuma ama ro chu vanei thak takin asilaya tol chu vele rang takin abullo ko om in chunga chuan tlan lutin a him pha ta a silai keng te po hi an in sa seng zui ve ta ani amasa in kan unau zofa mizo khovela om zong zong te zana le du sat na chi bai kabu masa chewani Manipur ground report voin lama kan riat ang te report kan ron pele don ani zofa te kan chen na Manipur district mun ranga in kana te le thil du om lo thing a om lo maro chu tun lai hian bolero khalpol ho hi an film khurlo ani ta ve ge yang bolero accident hi a om fu wangin bolero nei tu kan unau adik takin lamka khopui le che vela omte film khuru thei ang to ba film khura motor khal turin kan hanin cha masa ni se hey Manipur district munrang rang Meitei te howan chen na chuan voin lama po an boina sa the ani Manipur chief minister Biren Singh an inban na athe liwa tangin Meitei te ho zinga atu berhinge Biren Singh athak tu tur Manipur chief minister turti in BJP MLA te ho zinga po nasatakin hey anin norbuai titi limay hiyan akhiyata Manipur BJP le MLA zong te chu central lamin ni som patni February sam ni som ni panga a hiyan Delhi lam tling klavik turin tutswa anron siam di khasiyat ania Manipur kaini zofa MLA som te po antel vedon ani ti te po kan thuriat na atang hianin kan lo khepokani tin Meitei te zinga hian hei sum khon nale engemo hetiang lampanga hian voin ni tlengpo hianin an latina sa a voin lama po kan Meitei tlangval malen ngamba laisaram kumsom le pakwa mi chu melriat lo silai keng tu te nemo imphal porompat subdivision chunga moirang kampu anti na puna khanin an kapa akap tu te hi tu te ge riat an nilo na chungin kar dum pakhata atung lama hianin an mihing pathum palivel an chuang boka chung te chuan an ron kapa ni a ani hi athian pa pakhat ne an len lai an ron kapa ni athian pa hi chu athiwi ve lo an kap fu lo ram ni in an soya ani hi rims tam do ina an phur chu da ma se athi ani to ti in report riat ani bokani central force le security force police den tangrualin voin lama te po Manipur district munrang khanga SARS operation an neya chanchin kan han riat theida na chuan Bisenpur district chunga sagang nauda khong an tia sagang nauda khong kan ti hi tuna mat kuma David Chiakate an khuwa langza nen khan a in hlat to vak lowa kilometer level chawa in hlata oman nia hemi sagang nauda khong le atse vela hian SARS operation an nei na AK-47 pakhat semi machine gun pakhat tin ulbun lai pui kan ti te hi pali 36 HE grenade paruk le silai mutam tham tak an manani heng an ral thuam man te singa hian silai so ba ka improvised explosive device kan ti te po hi an man til bok ani tin hey
in rin nizan kalta a Manipur kakmazay nung puksek maizay ripuka IRB le Manipur rifle tike melfiat low silay king motoraron kalten silay anlu chua kanti tekha hey alu chua tu tekha wabe tu tekha KCP member te ni in anringa voin lama SARS operation ane na ahianin KCP member hijam ningthim sing kung somli le pakwa mi chu security force tenan mana ani hi KCP PWC ganti people war group ani antine ani atang hian thu an riat te bo zuin security force te chuan KCP te an tomruk na pakhat anti chiat saka helaya atang hian insas rifle le AK silai mu tam takba ka high explosive grenade hey hi som pakhat 9mm pistol pakhat bulletproof jacket le thildang dang anman til bokani tin hundang le a security force le central force te chuan National Revolutionary Front of Manipur NRFM ramdoi mi te antom ruk ba tello makhale ka Imphal district mi chu anvalua heta hian tuna NRFM ramdoi mi pasari anmanani heng an mi man te hi sum rig rap khon tu te le silai ral thuama sumdong tu te ni in khiat an nia an kutatang hian shell rifle pakhat le a magazine nen silai mu som panga tin AK47 rifle a magazine le silai mu som pathum insas rifle a magazine nen a silai mu som patni SLR pakhat magazine patni le a silai mu som thum nen tin bulletproof jacket panga chung te ba ka chuanin thildang dang te po anman tilbok ti kha khiat ani bokani tin hei Meitei reng pa kan ti mai tuna Rajya Sabha MP nibok leishimba sana jaw pa Imphal alal in kangla an ti a chuan Meitei ram noi mi pol rang khang te ba ka arambay tengol le police te chu sipai indo tura in puatsa ang mayin stand to antimaya chuti ang position chuan voi in lama po khan an ani ti in an video viral te ba ka Meitei ten social media an ran suate khiat ani boka hemi chungcha nga hian mitam takin an ngai dana chuanin tuna Biren Singh chief minister ani na atanga ahanin banta ka chuan Biren Singh lam tang ho hi tuna PLA le UNLF te hi an nia heng tenen tuna rambai tengol le ram noi mi pol sang ho ka ra hian egemo inriat thiam lo na tur ni ate mitam tak chuan an nga yani hemi chungsa nga hian chiak taka khiat na ero song kan nei lo ani tin Manipur State National People's Party President Sheikh Nurul Hasan chuan Manipur BJP tuna sarkar ding lai mek an chief minister Biren Singh hi in resignation te ma se NPP party chuan kan la support reng don ti in aron puanga a video te po mu turin a oma nikum October November ti vela khan NPP party hian BJP sarkar an thok daka an lo withdraw to kha
ania chu mai ba ka opposition party congress po in no confidence motion kan pulu don session na anti po khanin to na MPP member te ho de hian tangrual tur an ni thu te an lo soi to kha ani ama ro chu tun din huna hian BJP te kan support de don an ron ti ta ka chuan enge mo thil jong yan lo nei nge ani don hi ti hi mitam sok rin dan ani tin hey Meitei ho tu na Chief Minister tur chung sang hi tu na hian an soi na sak maya biren singa Chief Minister atanga a in resign ta ka chan tu ber hinge kan Chief Minister thar tur chuni ta ang ti hi an lum kham ber ani ba ka a Meitei ho po BJP MLA te chi ga mi te hianin in kul thangin khati ang khanin group anin siam ni ta ber hian alanga voin lama chanchin kan lo siat theina na chuan Meitei ho wina an YouTube channel ate video an ron ti viral a chuan BJP MLA TH Biswasit ani hi tona Meitei BJP MLA somti te hian CM ni turin an support ti thu an ron puanga zani na hian Manipur Speaker Satya Brata tenen BJP spokesperson Sambit Patra anva in puidon ti te an ron soi bokani in hey chulowa chuan politics ten tak tireng tu biren singa ganga luya ava in him ma se athil ti sual te hi ngai dam ani chuang lovang ti in Pholeng lal saikot MLA chuan voin lama alo soi to kha Meitei hovin an video ate an ron ti virala hei kan sia a Hindu ho tulahi mahakumbela antia Priyagraj napuna hian ganga luya hian an sualte ngai daman ni theina turin ganga luya hian anwa in him ve thina tun khaliam ta khan nge ni kha biren singale Council of Minister pathum le MLA ni pali kha ganga luya khanin an sual ngai daman ni theina turin ti in Home Minister in Delhi lama aron ko khan anvakala anva in sim kha ania khami chungcha nga khan kanpu sai kota MLA pu Pholeng la chuan politics ten taka khel renga misual biren singa hi ganga luya eng angen va in sim ma se aswal na te hi ngai damani chuang lowang tin alo soya ni vela khak te kha voin lama Meitei ho winan ron ti viral khak te kha pu turin a om bokani ole khak te kha voina ta na Manipur ground report kan ron tek thei ke chu an nia zofa te kan chen na district munrang sanga te thil du lo in ka na le bompuak ti vel khiat tur a lo ani ti kha report atlang puya kan han tek thei te chu ni mai yani chuan tuna an mani Meitei news channel frang poina CM thar tura an han be seiber TS Biswajit hi engang mi nge ani renga lo CM ta ni se tuna biren sing ane an hian an mathir an rorel dan te adang lamangem atu apo hi ron CM in rorel na thut te nga hian ron thu po ni se Meitei ho hi chu zo fa te tan be sei pakhat ma an lova biren singa liak ron si vek tu ran nei ti kha ke mai na kalau mu dan kalau rin dan ania voin lama khan arabai tengol ho an ho tu pa ko ro ngan ba khuba na khan
athuji ate han siar thei tur khan aron vairala chuta aron ziana pakhata chuan kan chief minister Biren Singha chief minister Manipur ani na tanga a in resign to sita ka chuan kan reng pa Rajya Sabha member lanilai leisim basana jawba hi chief minister in lo omse in tanna re lo te nuwa Biren Singha hi Rajya Sabha member to zok se tite aron ziate ka muturin a oma hey arambai tengol kan ti ho hi adik tak chuan leisim basana jawba mi le sa te an nia Biren Singha hian hantan puyin thei patop chu ama se an ho tu pa ber le anin nga na ber chu Manipur reng pa leisim basana jawba hi ani a chu wang chuan Manipur chief minister Manipur ram chunga rorel tu a om tur hian tona arambai tengol ho hi chuanin an du hle ani ti hi a han riat thei ta a chu ti lai chuan hei ni china kan han soi ta a lo tleng tur ni som pahnih ni lai ni ani mai to chu hemi ni a hian central BJP sarkarin Manipura BJP sarkara MLA zong te ba ka Manipur ram chunga MLA te zong an ni to ang chu keimani zofa MLA som te po an kal ve don ti kha riat ani boka kan thuriat na aronin siana tangin heng te hi Delhi lama an ko tla vek ani chan enge kan riat central lamte nen hian lovin beronin leisim basana zawba hi Manipur chief minister atan anron da lui te po thil ni thei tak ani ti kha keima lo mu dan le rin dan ania eng po ni se alei sim po ni se Satya Brata po ni se Biswajit po ni se Sumnam Khemchan atu apo hi lo ni se chief minister thut le an thut to chuanin Manipura keini zofa te tan hi chuanin an that dik na tur hi eng ma om chuang lova ama ai main kan chunga hian nen ron te po hi an ron suwa lovang ti hi asoi thei lova ni ti kha karin dan kan chan thei dan chen ye khatilai a politics phena tho khan akai noi ani zo kang chu hei national newspaper the kan hiral hian anta langa chuta chon notice BJP ho to pass sampit patra hianin MLA sang apua tu sa chuba ga central security in charge Kuldeep Singh le governor Ajay Kumar Bhala te amu ba ga kuki MLA somte abik takin BJP MLA pasari te kha asangina ti puya Manipur buaina tuna tharum thona khengmek chinfel puidan angai tu ani antia khang te kha a beise yom em thil rin ta kani em tin khatia han soi maya thil fel thei chi ani em tuna politics in lumlet mek hianin kan beise ro rel na san te hi central BJP ruai tu te ril ruwa hian mi pek tum na amo pek tum lo na amo te hi a om ta nge ti de kha hria da cha kuma chulam pangzung kan var he phalova amaro chu tun thinga hei kum ni don lai he mi chunga kan buai na zong kan tor na zong heng hi min riat pui vek to nuwa po central lam hianin keini Manipura zo fa te na kan hiat ber spirit administration kan ti hi asoi po an chungka a po hianin an mumang chiat zada po hianin an la soi lo khima tenga ma min ngai lo ani ti hi akhiata min ngai poi mo te chu ti se kan torna zo zai Meitei te hovin hetia min ron be fo po hianin keini lampang vir hi at hiam lo zo ka hian min la pu ring
ni hianin au hiat theya hey kan siah a nikum December ka a ziri bam lama kan volunteer te silai ral thom ne na vakal te kha khati khan CRP te kha dan kap churami som pani lai min ka sum sak maya tuna Meitei hovin silai le ral thom Manipur Police Training Center atangin asang te linan ruchuaka tin silai mu le bompo anwai tel takmeu ne binan luchuaka mani loka helaya kak mazai tuna nung puk sek maya zai ngang puk pi muna IRB le Manipur Rifle tike matangin AK Pathum SLR Paruk amu zani som sari magazine som pati nen an lu chuaka khang alu chuak tu te ho zong kha an va mu ve ka ni to pakhat kha anung chungin kanglei pa Communist Party People War Group te kha pakhat kha kum somli pakumi kha an ron mana khang te kha keini lam pangsani se pakhat ma anunga min suatu hikan omin ka khelawani hilom dan zong hikan han thira di chuan ring tu Christian kan lo ni ibok ne BJP sarkar la chu Christian te mel malian ber an lo ni tabok si ne chu wak chuanin spirit administration kan mu theina tu hi chuanin tuna kan bin mun ne na han en hi chuanin ala la tham taka hian a omani kan hoi tu kan ho tu te zong hianin lungrual taka tran dan tu hi fing taka anla ka nipui ne nin thuruala kan nor kan be ani lo chuanin tuna hian silai ral thom chelekin Meitei ho hi han be chinta te reng po ni ila ziri bam lama nikum lama kan din mun kha khang aya na sajok kha kan ma chon don ti na ani han ti ila kati suadin ka ring lo de chu wang chon tuna kan balak dan tur poimo ber chu kan MLA nam tina kan huai tu CSO ho zong hianin in thuruala mi puite den tang nga Meitei te nen khokhat tual khat ro re na pakhat noya thei kan ni to lo kanin le lo kan biakin te le kan lir thei te zong min hal sak tu kan nu pui kan fadau kan nau sen te le kan kitar putar te pho khongai na tel hekalawa min suam tu min tha fai tum tu kan thalai kan nula te po pong sual mai chut ki lovin anlan that zui le ka kan ril runam hi khovel la chuanin khovel bi thinga kan om chu hi chuanin kan ril runam hi kan ril runa hi chuan zong thengin adam tak thei to don do chu wangin Meitei te nen hian khokhat tual khata ro re na pakhat vai om thei tur kan ni to lo awang hianin Manipura zo fa om te hi ro rel da afang min peru tia mi puyin kong zo na te kan ne ya chutia nga kan ti kha tu na hi chon kan ta da ti dan tu thaber ni in ka ria a tu na po hian hey ni china kan puan tho am khan ni som patia hian kan MLA zong te an suk tha ama zo fa MLA te po an suk tha nei don mi tam tak chuan kal aya kal lo hi a thazok mai lowang mo ti tu te ti pon po an omani amaro chu ti lain an kal lo khat chuanin hey isiat isoi to ang khan BJP MLA hi pasari ka an nia adang pathum te chu pol sang ani te an nia an kal lo ani chuanin central lama tanga thupek oi lo ti in an chungchang thuwa emo an la ron ti sak le zel theya chu wang chon an kal lo ai chuan kal ro se poilo ma se an kal pa in
nam tina zofa tam tina kan huai tu kan ho tu heng zong te nen hian thu khat vuana an thu na tur an rel su ka an kal he atu ta ni in ka hria a kuki in pi Manipur mar in pui tin paite lampang ni se vai pheilam zo gangte khatiang khanan zawa ya how to te nen in thu mu veka spirit administration kan mu tur ani lo chuan Meitei te nen hian eng ti kong zo po in khokhat tual khat ro rel na pakhat duaya om thei kan ni tolo tia eng tin takemo an soidan turte in rel sak veka chuta delhi lama an kala an tranna atranga nung lama in chikhat po tol lo tura an tran khat erozong atu do na ni ti kha keima mi malina kalau rindan de kalau mudan chu ani e heti megla hianin NTTV na an ron tarlan news pakhat hianin kamit alariong maya engemaw zong chuan rilru te po atin alekleka chuta chuanin tha zo inpi Manipur governor an mua chuta chuan kuki nam ho zong kha schedule tribe li satanga fai vek turin an nge na ni akhan chu khatianga in hum halna in hung bing na dan ang chi te tin sarkara engemaw ham that na dan an nei bi khan Manipur state hum in pum khatna remna le muana chau ni lawin aram pum ang po in atihim lawa chubaka illegal immigrant ramdanga tanga aruka ron pem lu dan lo pem lu tepo antitam ti ang zong khan thu an siam tata kan lo fe dan chuan tha do te hi e mizo nam peng chong thu te chong loi te tha tu ti khan kan ria amero chu an ni hian an tang mi u nau te zo fa te ep zong in ti hian thu te an nei tata hei hi enge a omzia soi zau chi te ni em hey nie hey he tiang thu chua hi mu tur hi a om fowa thil dam eng wang ma ani lovin Meitei biret singa hianin tha do te ji nga hian ni pathum pali hi athu te pol hi an oma Michael lamza thang hau kip ani hi ni ber hian an soya ani hi biret singa nen tramtanga keimani Manipura zo kuki te dozong le athalo zonga thu chua tura an man ruwa tang ani ti hi khiat dan ania atha do in ti ho hi adik tak chon le khathiam le thil ti thei tak mitam takan om re a amaro chu chung te ho wina an rem ti na le tha an ti anga ron chua hi ani ngai lowa tuna Michael lamza thanga ani hianin adu duwa aron ti thina ni ti hi kan unaw kuki lampang athanga chanchin min ron sil kan khiat dan ani e ani chuan ato beratan kan han ria an lalpa an reng an veng uluk via wa a video te po kan hua central media lampang an correspondent te po nan la a nizana makantia indo turin ral ka mai turangin anin puwa cha thup mai kha makantia chuba ka hei ngai bel tur ting tangin arampai tengol ni afriaten IRB kem te an lu chila silai le ral thuam te an buchuak le tarum ruma tin mi then khat ngai dana chuan tuna siah matanga bang tur timeng biren sing ki arampai tengol le an helpol te nena inzom thuk tak an tel lawa thei lo kan ti don nge an sangoi zon pui sum le pai le a enge mo changa danan bo chiat po lo en liam thin tu ani awangin ani ACM lo hi chuan a Meitei inkar ba ka azo fa te na kan inkar po hi a al
chale via wang avung le via wang ti ngai dan nei te an oma kan tuna Manipur politics in lum le dan clear hian enge kan maba ni a irin in azo fa te eng tia lo in rin lok tu nge ni ang ti kha atop nan min han soi sak ta che hei han soi thiam po hi ahara amaro chu kan khiat tur ka du pakhat chu Manipur BJP ron ti parvul tu chu Biren Singh hi adia Biren Singh an akut le ke a aman berate chu PLA le UNLF te kha an ne ne PLA le UNLF te hi tun thing hian Manipur buai tran tira tanga vo in ni thing hian PLA le UNLF kan ti te Meitei ram thoi ni heng ho hi Central Force ina an vamanate ral thuam ne na an bo po in tu ma hi an ka sum po hi riat tu ro lawa ke ni zo fa te lampang ero chumin muna tianga silai ral thuam keng te hi chu an kam su mai ani ti chiam takin ziribam in si te na po khan riat thei turin a omane chuti lain tuna arambai tengol kan ti te hi leisim ba sana chawba tuna Manipur reng pa Rajya Sabha MP ni lai mek hemi hianin adin te kha an nia chu Biren Singh po hian nasatakin a sapota ani nen hian in thurwalin tuna arambai tengol ho an eile in turan ral thuam engkim mai hi Manipur budget le Meitei te singa tanga an sum khon heng ho zonga tanga an tran puya heti hi an nia chuti lai chuan leisim ba sana zawba hi arambai tengol ho hian an tran zok ma ani hianin khiat ania arambai tengol ho le tuna PLA le UNLF heng te ho kara hian enge motak chu in khiat thiam lo na a om ni tura mitam tak chuan an ngai ani PLA le UNLF ram noi mi Biren Singh lam chang ho hian tuna leisim ba sana zawba heng te nen hianin asipai te ti mai la arambai tengol heng ho te nen hian an kara hian enge mo thil om thei ni tura an ngai wanga tuna kangla kan ti an reng in a video ron viral mu a te khanin in dowa han chuak mai tur sipai thong taka stand to positionin in ral ring sa vekin an oma Meitei ho an video viral a page chuanin kangla huna vuina thil om dan chu in do na feel ang chia in do na in ral ring sa om ho ang chia ani ti khan an ron soya an ron ziak te mu tur oma amaro chan ni ho po khan achan le wang tak chu ani tia chiam faka ron soi ron ziak an om lo wani so wagen an ron soi ngam lo ni tura ka nga ya engpo ni se tuna kan rin dan kan han soi thei ang bak kha chu ke point han soi ngai na fak po ka hi chuang lo wani ti kha ka han chan thei dan che ni se ti chuan a top na beratan ni china ka soi to ang khan buai na hi re hun po a om thina buai na eng anga buai na a mi pui a duai te la le lam po an thina a te po hian a to pa chuan do kan pakhat kil za ho wa rib na thu soi tlan kha ani thina khata khanin anin rem thei na turin thu an han soya khatiang khanin ale lam te po an du ang chia za pulo ma se za som sari vel ani thei kha chuanin in kar ringa mi tam takan thia no nei lo pa nei lo le hei thaya mi tam takan o mai chuan ti in mi tam takan thi nu a hian in rem da hi om le chau thina ei Manipur kan buai na po hi kan siah kum hi don chung hianin
ke ni lampo mitam takan thia Meitei lampang po mitam takan thia ni amaro chu India sarkar hian tuna hian eng tin nge barlu in rep da himin ron siam sak don nge ege aron falak dan tu thi kan selawa kan ho tu ni puyin kan sumaru rel tu ra kan thin kan MLA te po an kalvik don ni hian asiata Delhi tu ni sompati a hian chuta chon kan soidu ercho kan MLA kan ho tu sa tak tak te po in an mani du zong maya thutluk da siam lawa kan in pui kan ho tu te le mi pui huai tu te kan ho tu te khang ho zong de da in thumwa mi pui sofa Manipur om ho zong mi pui te ta na kan that da tura ma an la ka an chan na muna hit taka hing lawa an tla nga ya ni ti kha atop ta na karon soidu ni se sumi tur chuan kan unaw zo fa khovel om zong te po in trong trai da min ron zui turin karon ngen che u ni e kalome